Zidovi ove garaže su nedovršeni i treba im fasada. Nisam to nikad radio, ali upravo ću krenut sa žbukanjem. Ovo je 6. epizoda Renoviram garažu. Od ovoga pokušavam napraviti ovo. Da bih odradio zahtjevniji dio žbukanja, morao sam proći kroz 3 faze rada. Pa krenimo od prve. Za prekrit gole zidove postoji nekoliko opcija, a kako nisam ljubitelj šupljih zidova, odluka je pala na jedno klasično žbukanje. Na svu sreću, nakon prethodnih aktivnosti, fizički nisam bio spreman ni za počeškat se ispod pazuha, ni mentalno kapacitiran za dodatnu nastavu iz bauštele. Bio sam jako uzbuđen. Za početak je bilo potrebno baciti prvi sloj maltera, u narodu poznat ko špric, da se žbuka bolje uhvati. Kaže internet da u smjesu idu voda, pijesak kojim je opskrbila ekipa iz Dol nekretnine, cement i da treba biti rijetka ko jogurt. Špric se nabacuje fanglom ili timistrijom, elegantnim pokretima ruke. S lakoćom sam savladao tehniku nabacivanja i pun samopouzdanja koliko je labava drška ove bauštelske kašike, brzo sam shvatio da će žbukanje biti jedan uredan posao. Nakon 68.000 ponavljanja i jednako toliko sekundi sušenja, dobio sam ove pećinske zidine spremne za drugu fazu rada. 2 zida u ovoj garaži bila su ravna ko kosi toranju Pizi, a da bi ih ispravio trebalo je najprije izvući ravninu pomoću lasera i špage. Ubušio sam 4 vika u kutovima zida i nesiguran u ono što radim, povezao ih špagama i provjerio malim zelenim. Za izvlačenje ravnog zida majstori često koriste vodilice, poznatije kao majke, a u nastavku ćeš vidjeti da ove ne rađaju djecu. Uvjeren da će mi olakšati posao, kupio sam metalne vodilice i pokušao od njih napraviti žene. Ove su majke ubrzo rodile i prvi jači emocionalni naboj, što me vratilo tradicionalnoj tehnici koja koristi malter i pločica. A nije dugo prošlo ni dok jedna od tih majki nije rodila i drugi jači naboj. Svjestan da mi je ovo jedina šansa da zid bude ravan, ustrajao sam u kombinaciji malter i keramika, pa već na idućem zidu još jednom dao priliku metalnim vodilicama, što je također završilo neslavno. Osuđen na tradicionalnu metodu nabacivanja maltera od poda do stropa i usađivanja pločica, postavilo me s ovim jedinstvenim majkama. A kako nisu svi zidovi bili jednako važni, na preostalima sam se uzdao u svoje bauštelske vještine i zatim prešao na 3. fazu. Da bi bridovi otvora i vanjski kut male prostorije izgledali reprezentativno, odlučio sam postaviti ove metalne kutne lajsne koje će se u nastavku žbukanja pokazati kao odličan suradnik. Zato što koristim vanzemaljsku tehnologiju, možda ti izgleda kao da mi se ovdje mačka zakašljala, ali ja nemam mačku i uopće se nisam nasekirao dok sam ovo radio. Kao tortu na šlag, iduće sam jutro imao što i vidjeti. Na svu sreću ove gornje lajsne nisam dobro postavio, pa sam dotučen i razočaran sahranio uloženi trud i probao još jedno silente. Kako iz ovog procesa ne bih izašao bez naučene lekcije, odlučio sam još jednom dati šansu metalnim vodilicama i na kraju shvatio da je samo nedostajalo malo inteligencije. Evo vam se režem, ak te lažem da se nisam pravio lud u prva 2 pokušaja. Udijeli ovo s nekim bauštelcem i zabrati me ak te zanima kako će na kraju izgledat ova apstraktna umjetnost.